Praise the Lord. Biere to ni afia fiu tatou fayon tatou to mau le ang le mena lo fole tu. O tatou wola o se puao e na ona tata merita ya ona to e moule. O le funga fu le mutia e na ona matala ai to ulu. E fa pena se fu malo la per tala to spaia. A le ang le o le tu o fayon tatou to fe lo ai tatou fe va ai ai. Tatou fa so fo ia fionga le tu ni afia pa poponga ni tatou pokala mo Yesu fa malolonga au ina tu mo o le tu lai ono le tu lai fitu ia fia fira so fo se o le aso foraile ia la tu dungole ala ata ole Global Kingdom TV le ngata fo ile o lungole le lau ola fo ola fa tu no I vai telefon pero ona le tata mai ia fa so mo oi ia la il proclame le Yesu fa malolonga ne fiafi ia ele ia mataria tatou proclame tatou fa tangsia le ngango le tua ina ia fa pena on awina mailo na ngang pa ia so ani lo tatou vai ina me fai ona fa lo to ina me fa la utereina pala afu ile ngango le potungan malama me fai ona tatou fa so ina fiong pa ia fiong le lilo fiong mana tatou tua anga pa ia ma te vala au dia o e te fiong mai si e tala ina fiong mai si e fa mtala ina fia mai se fa ala utereina winga le lilo o fiong pa ia ia ngoto fo o matou loto ma ia matou langona ina lo fetala mai tatou mo oile tua au tala fo ile nei tusi po le nei e awa fionga le nei fiafi ia pa ia tu pa ia ni pa ifo ise loto ma se tasi ma fai ona fa alongo mai le nei pokalami ia wao fionga pa ia e manuia le mea ave ia e manuia fo ile mea nga ia ia fa pena ona e fa manuia ile nei fiafi I lau upu lo mātou tua tu mau fa tau wa ai tingata fai ma mea fai ngā rueng ia evi ia I oelo mātou tua ia ngā le atu alofa atu fa maroro atu I se tasi o fa pena na mau ai ma se fo I olo fa pena ona ia se afianga ile so I fo maleola le nei tu la ia bas mana onga fa pitoa fo il tama ia ele se me fingata ia to ia fa pena na sila I fo fonga ile lilo fo lo lau sila fanga I o latou loto mo mātou tangata I o le mātou ia talo fa mangalo mai mātou nei tangata ngasala ma se I o ruma amene te fatalo fatu sa hol malo iskriso tatou lima tatou fa aolo fa pena tatou feiloa I nei fiafi na fatalo fatu I le usunga te tai o po le fatono Global Kingdom TV malo vi ia le tua soifua ia mane ola foi ia fatalo foi so mātou te ma fa le nganga pasta fiwales ia ma so mātou tina ia hana fiwales tua I le olo siona ia wale tu ino le lau olive le aso ma le aso o watu te mawhaiva o le ekaresia ia o ngā luenga fo I ma o onga nei whanau ia o le whaasoina fo o le upu lungo penga ta whailangi le ai tu la ma le tu la ia ele ma vae ma le umwhai ona mo tusia ia vi ele tu la unanga whaftai fo I mo la ofoina ia whaamanuia tele le tua ma ia whaamanuina pere suafo ia suki wiso ona le soifu au no o le tama ia whaatalo whatu se tasi whapenana maua mai nei whaasoe lungo penga ta whailangi whai wompa anga ale Yesu whaamalolonga whaatalo whatu ma ofalo whatu ia te oe le uso le tua whine le tama po le tina le atali po le awhina le nei tula ia vi ia le tua ono staimi se awanoa me whapenana e whaamaumau e te whaalongolongo mai le upo le tua le nei afiafi ulo tatou whaawau tatou po kalame ulo tatou iai pe I lunga le luka e mata upo e walu te tonu le aso ne umai tatou po tatou mata upo leo le luka le mata upo I le luka le mata upo e walu wan nafin tatou tale noa ai le afine o le pule sunako I airo ia na amata ia o te pata upo ra lea le whasuma tolu le whasuma le walu pe oso I kakongu ia ai toi fa uma I fa malolo ino le afine o le pule sunako ia o le tonu la le oso fa lava I fo aile le tina fo ina le sa maua I le puna toto po o ia le sa fa malolo ina Yesu I lona pa I le tu pa o lona ofu
ia ole tatou pokalame na po tatou mta upu na lo le tatou fa so le fiafi nei ole fa maloloi no tina sa puna toto pe sa mau le mai pun toto i tau sanga i sifuru ma le lua ia vi ia le tu o lo mau le luka lo mta upu e valu fai upu e fa sifuru ma le tolu se o le fa su ma le valu e umai tatou mata upu nei po ka tatou chapter 8 i nei yaso ia akayao e amaka kutako kako chapter 9 ia vi le tu ka ko faso solo e fa pena o lo mahangai ama matangofia fionga pa ia le tu e fofo ia i te mi uma ia pe atato sa ili matato fa longo ili musmusunga le anga pa ia o le a o ia tau no le ra o fa tawina mana ia tato fa tau iai amen a mata me faso ma tolu si o faso ma le valu per faso ma le iva a faso ma le valu ona ora fine sa ia ile puna toto i tau sanga se fulu ma le lua wa uma atu ana me fo ma a wale mafai ona malo lo ise tasi wa luane o ia i ona tua wa pa iane ile tu pao olona off ona utu lo le olona puna toto ona fetara ia tu le Yesu o ai e na pa i mai ia tia wa fa fiti mai tanga ta uma ona fai mai le pe teru mai la to sa fa tasi mai le ie wo feta omi ma fetu leni mai le moto te ngata ia te oi e te feta lai mai ea o aina pai mai ia te wo feta lai ia tu Yesu na pai mai lawa le tasi ia te awa ua oiloa ua luatu le mana na ia te wo ilo le fafine wo le lilo ia o na aluatu lea o ia man tete o fapa u mai i ona luma mfa matala mai ia te ia i luma le nu uma ne mea na pa ia tuai o ia te ia male ma le fa malo longa ma le fa malo loina loa o ia ona fetala ia tu le o ia te ia lo wa fine ina lo tu te le ia oi wa e ola i lo fa tua ina lui oi male manvia amen ana ia yo le matango na ia yo o afiong pa ia le tu o lo fa pena ona manino ia mala malama afionga le tua ma le upo le tua po le tala le leia le tua i te ngata e mawhai ona ina connect ma le ma afionga le tua amen e le ole tala le ape ata tua wa ai ai ole pule le tua i mea uma o mea wa manatu ifo fa maritala le fine fa mai o uma fo mai wa uma fo ikangaka mo o walu e ale ai ma se kali a pe na mau wai se fo folo fa fitau o le fa makala mai le tala fa mai o le fa fine e mau le mai puna toto i tau sanga se fulu ma le lua 12 years fulu lua tau sanga o kau ave tina lea le mai leo le puna toto longo winga ile tau sanga i titi ai fa mai makua ko le kala lea o uma na mei fo mai a fai o tina i te leo tama ainga so o mea uma sa ia te ia fa mai ua ave o uma lea fo mai o ako inga specialist po doctors nga alu i tina lea fa mai ele i mawhai e te ngata ia o na wha malolo ina pe au mai e se tali o lona whawhitauli. O whawhitauli le nofo martina. O le whawhitauli le nofo martina o le mai puna toto. O le mai lea, o le mai o le puna toto po le bleeding. E mau e tina po maika. O le mea lalo o tupu le tina, o le utu le puna toto ua tupu ma tupu longa e a fia ilo na soifua. O le mea fuilala ngā lea lai o na a ngā ile tina mo se su e inga o se fofo lo na whawhitauli. O na ua a fia i malona soifua malolo ina. A ua a fia lalo no physical health. Lo na soifua malolo inga i tino. Ai ua a fia i fo i malona soifua i lona mafofau. Yon mental health. Le soifua malolo ina o lona mafofau. Ua a fia. E ia fia ngar tina lea o na o mafua mai o le mai le ia te ia o le si mea o lona tamau a inga ua a fia lona tamau a inga
ona o le keisa lea po le whaafitauli a le nofo mai ia o le mai puna toto. O le mai puna toto, o se tina lea le ngata ua loa ona tau aveina, le whamatala le tala wa se fulu lua tau sanga, ele ni tau sanga I titi, le se fulu ma le lua tau sanga. Imagine pe afa peo yeso wa tali ipo so wa fine wa se fulu lua tau sanga. O le kemi ngei lawa ia 8 po o ia 7. O makua. O le akanga manino na o le matua o le mai lea I le tinali nei. Amen. A o mai la le tina nei, o tau sanga o mai e se fulu mai lua, sa ili fo ai I fo mai. A o le tala wha anonoa, e le I maua ai se fo o le whaafitauli po le mawhatianga o le tina lea. Mai le mai puna toto ma tau sanga ma le oa, leu wha alu le tina lea. Ai fo I a fianga e a fia ai tina lea. I lona si o manga I tangata o loo latu no nofo. Amen. O so si tangata mai puna toto, po si tangata ua maua le puna toto. O le tala tu spa ia I le tula fono na ave le atua le nuu, le ta ino le nuu I sawa elu. E te tau ona nofo esea, faa nofo esea, pe nofo ese. Amen. Na ta oto I le kiko lon ta upoe, e se fulma le lima o lona fai upo, e se fulma le iwa o lua se fulma le faa. Le vai fai ngofia ana fai tau atu. Le vai tiko lona ta upo se fulma le lima fai upo e se fulma le iwa o se fulma le faa. O le fafine foi pe a fai ua alu le mai I lona tino, o le ele foi lea. O na nofo ese ai lea o ia I aso e fitu. E le pai atu ia, e le pai ate ia, o se pai atu ia te ia, e le anga ia, ai se ia o I le afiafi. O mea uma fo ia ta oto ai. Ina ua nofo ese, e le anga ia. O mea uma fo ia nofo ai o ia, e le anga ia. Ai se pa ia tu fo I lona moenga, na te taia o na ofu, ma ta ele le vai, e le anga o ia, se ia o le afiafi. Ai se pa ia tu se mea na ia nofo ai, na te taia o na ofu, ma ta ele le vai, e le anga fo I o ia, se ia o le afiafi. Ai se mea o I lunga o lona moenga, po se mea na ia nofo ai, ma pa ia tu I ai se tas, e le anga ai o ia, se ia o le afiafi. A fai foi la te momoe ma se tane. E o foi lona le anga ia te ia, e le anga ai o ia, ia so e fitu, o moenga o mo foi, e ta oto ai o ia, e le anga. O whaafita uli ia, po o tu ngai o le mai le kau avestinane. Amen. Le ngata ua loa na ia tau aveina. O lona afianga, o lona tamali anga ua whapena na whaasino mia ma ua whaanofo e sea. Amen. Rongo winga a whai o le umi lea na olo o maua ele tina lea, o le umi fo I lea o le whaatangata e sea le tina nei. Iui ala le su e fofo ma su e sa ili tonga fiti tina lea mo lona whaafita audi. E le la ikiki li whaafita audi. Amen. Le ngata o le tau aveina le umi le wa iai. O lona tama a inga ua afia. Aia afia fo I ona na ngona ono le society. Amen. Wale aise kasi e pa iaku ia ke ia. Wale aise tase mawhai ona la mafuta pe la tu te whaasoa ona o le tu la fono e sa ai o ia I tu tono se o manga I tangata pe a le iai pe a whapea o le maua I le mai lea o le puna toto po le bleeding. Amen. E iai taimi tātou e iai fo I taimi, e iai taimi, e mawhai ei ona tau mia I tātou mai le whaolatanga le tātou ali I whaolo Iesu Keriso, ma le tala le leia le atua, e mafua mai ona o taito nunga, ia matu la fono ro tātou wola. Amen. E mawhai fo ia tu la fono nuu, ona tau fia oe mai le whaolatanga. O nisi nu e mawhai, e le mawhai ona whaatu ai ni lotu Pentecoso po ni lotu
charismatic. Amen. Fa mai te tununga na o mainline churches o lotu ia na tātou whiola ngā o loko aia. O aso la sa whapena o na lefa e lefa tuina se lotu te tonu o sin onu. Ai mwhainga o sa vali. Inisi nu o lo whapena ta tālai lotu ia e ka ua lotu charismatic. Po o lotu whapena ta ua tātou o loko as pati po o lotu ia ka ua Pentecosto. Amen. Ar ke mingi, wa mawhai wa le ngata o whaasa, ia wa whaasa fo i male o i lotu. O i kalesia ngā, o amere tupu mai, o tūla fono. Ai fo i tūla fono e kalesia ma tato nungo loko po doctrines, ai si e kalesia, e kau fia mai e oe mai le whaolatanga, po le whaamalolonga, po le koe restoa hinga e le kua mea ia te oe. Amen. E mafua mai ono o tante nunga a ekalesia lai fa akula ia ia ko nga ekalesia e mafua mai o nga ese doctrines. Amen. O mea ia lu fo le ekalesia le e la tu ti sa ili ai o le mea moni le. Amen. E fa pe nga fo ila ona la o le tusi le. O le leve kiko le o le feka lainga le tua mo le tu la fono ile fa fine no fo wa mau le puna toto. Le alai ona fa saina. Amen. O le tula fono. O le ata. Amen. Le kala ngoi Paulo i loma. Paulo i whenga tua, i whenga fou. Amen. I le fa aulai, i le fa sawina oi. Amen. La e kala ngoa mai kanka i utaia ai fa sa o ko Yesu. Ia o ke refi tala noi mea i ni vaenga i te mitatu te tala noi. I niso me fa pena ono na mamanunga i kalesia. Ai lea nga i atu tatu fe au ona o lesi lea mea o lea e tau mia ai le tina lea ona ele mawhai ona minko ko kongo o le whaarapo te tonga o tangata ona o le tūla fono lea i le tina po le teine ua papenana maua le mai puna toto. Ai va ai fo ila ye fai mai se folo lua tau sanga nga carry e le tina le mai lea. Uma ana mea. Ai le ngata fo iwa uma ana tupe i fo mai ma te ngata nga sa ili fo i ai. A o le mawhatianga le nofo mai ia. O le mawhai o na communicate pe ma futa i tono sisi o manga o tangata. Amen. Ai fai mai le tala fai mai. O le ala ua wheku le o le ifo Yesu. A fai mai manato tina. Tau ale tu paolo na ofu. Amen. Me o ke pai ai le tu paolo na ofu. O le tu paolo na ofu. O ofu ia o le tau le apo o le tamatane Israelu. O le ofu talaloa. I le piko ora i lalo. E whao na tuli manu. E iai le mea ta o le tu pao. Mo edges o le ofu. E iai mea ngai ka o tu pao pongi ponga. O lunga i fo iai le kosi ululi. A o lalo la. E ku wai mea i wha. O le mea ngā lengwha mati fine. Tau ai na o pa i tu pao. E leo si tu pa. O le tu pao mo le edge. Po le ngai wha pa langa le hem. Amen. O mea ia. Ni fora tau le lea Israelu. E wa ai eika ngaka o le whaai longa lea. I le ofo le tau lea po le tane Israelu. E whaai loa ai. O le kang awhai o le iei mea i lalo lon ofu. O le mea nai loa ai o le tau lea na te tau sia ina tu la fono. E ustai tu la fono a le atua. Amen. O iei loa ai le tau lea. I lalo e piko i lalo e wha olo na ofu. Iei mea i e tau le tūpau. Po le hem. E loa ai o ia o le tau lea po le tane Israelu. Le ngata e wha e ustai i le atua. Ma tau si tu la fono a le atua. Amen. Lea la e le ofu wapengao. Lea la e Yesu le ofu lea. E iei mea ia a olunga ifo. E iei le kosi ululi. Amen. A o lalo ifo la ia. Le whato nunga ngā. Ngai ka oko i le numero ma ta upa sifuru ma le lima. Ano whai pa suma le valu ma suma le iwa. Mai ka kuope iai. Amen. Me mo whamalama maini o le vaenga lea. O le lo ta oto le numero ma ta upa sifuru ma le lima. Ano whai pa toru suma le valu ma le toru suma le iwa.
ia e fai atu le whanaunga e sawa elu ia whape atu ia te i lātou. Ia lātou whaia mo i lātou o tū pao i le pito i o lātou ofu ia lātou au ngā tupulanga. Ia lātou tu foi le sii ululi i lunga o le tū pao i le tafatafa. Fai foi ia, fai foi lea ia te o tou matu pao. Ina ia o tou vava ai ai, ma ia o tou manatua ai, poloa inga uma ai Yehova, ma ia o tou whaia, ina ne iusu stai o tou yo o tou loto, ma o tou mata, a wā o mea ia, wa whaase so o ina ai o tou, amen. Fai pa suma le iwa, kor suma le iwa le koe fai kau watu. E fai foi lea, ia te o tou matu pao, ina ia o tou vava ai i ai, ma ia o tou mana tu natu ai i poloa inga uma a Yehova. Ma ia o tou whaia ina ne i ustai o tou yo o tou loto. Ma ustai o tou yo o tou loto, ma o tou mata, a wā o mea ia o whaase seina, so o ai o tou, amen. Pa mai fai tu pao ia i lalo piko i lalo, e fai ma wha manatu i ati o tou, le tū la fongo po o a fionga le atua. E fai ma wha manatu, ina ia awane i whaase seina o tou, i o tou mata, i le vaenga o tou mata, ma ma faunga o tou loto, amen. O le aka le au mai i, o le tangata e ustai i le atua, le ngata ngake representinga le pule a le atua, por authority a le akua, ai ngake representinga le holiness of God, le holiness of covenant. O le pa i o le whiangainga. A lifora ka ngaka la, o i o le ngaka o le whiangainga. Amen. O ka ngaka e mafut e iaile so o tanga ma le atua, o ie tausia ina le tu la fono le atua. Amen. Le mea fa mai tabita i lansalamo. Ta mai wo au te ua wo fionga i lo uloto, ne ia uanga sala i te oe. Amen. A le e mamoli mai le ofo le tau le a Israel, pito i e whai lalo tupu e ta ua le tupao, po le age, po le hem, i le ngana petania, o i ngai ai le mea lea, e whai loa i tangata, o le tangata lea, o ia na te tausia a fionga le tua, ma sa vali tu la fono, ma osi ma fai fea ngainga ma le tua. Amen. E ngā te tausia tu la fongo ma le fea ngainga le tua, lo inge fai ngofia na tau mai i, o le tangata lea, o lei ai le authority. Amen. Lei ai le pule. Lei ai le pa ia, holiness. E ma ona o ia o le tangata o le fea ngainga. Amen. Lea lako Yesu, ai sa vali i fore tina lea. O le mafau le tina lea, o le ata le ku mai lalo piko pai o tu pao i o ofo la e o Yesu, le i le pa ia. Le i le pule da authority. O la kangia mai i lona la eile o la ai, the symbolic of age, po le ku mai i o ia lava o le Mesia. He is the anointed one. Amen. O le ianga ia le pule, he has authority. O le ianga ia le pule, e whapenana whaasa o loto a ia. Mea ngā whamai, o ngā luaku lola ia, pa ia le mea lea, tu paolon ofu. Amen. A misa tolong pati lo tu. O whianga ki sa ili e. O whianga ki sa ili e, o hangi whaafika au lo e ngofo ma oe, tele, whio lolo tinale, sa karisfulua tau sanga. Amen. E whio lolo tinale, lista ngata, o more than 20 years, o ngai fi ngau ai se mai o lo whapena tau avina. Le ngata e lea, o le iloe se whanau, po whea asu wha i ai, lea whare mai, i o ka kou ma whainga ave, o tau tutongi anei whanau, po whaangare ta mau ainga o tātou whanau, e ave le whare mai, o su e le whare mai, ti ngāna ta ngata ua tu o ave i ai esea, o le mana ongo nei whanau, se i koe mauale, se extend na mawhatanga, se i whaalau tele le mawhatanga i tau sanga maso, amen.
ina ia maua pere mafutanga le ngata i lea o le alofa fa ale ata li i le tama po o mātua i whanau. Amen. Ai ke lo o le whaingo fie ia o le fofo o tatou whawhitau. Pe aka ko loa le tangata o lo i ai le pule ma le pa ia. Whaingo fie pe a tatou loa le tangata o lo i ate ia le pule wha malo lo ai. Le ngaka na te wha malo lo ina. Ai ngake koe resto inga. Mea ia o wha pe nana wha le tonu. Wha meri o le tala, le ala wa pa aile tina lea. Ai wha mai Yesu, o aina pa i mai. O aina pa i mai. Wha mai pekeru. Master. E kei ronga ilo le leia, ma kua i kumu ane mea. O le fe kulengi mai, o le fe o mia le mea. O le ma te singa iloa, le o iloa e se si. Le se singa pa i aku i oi. Ai wha mai Yesu, leo ke iloa. Langa leo ke iloa, leo watu le mana. Ngā watu le mana. Amen. O le a, e iai le mea ke le ta mawhai Yesu ke riso. Se i mo mole mai i lumo le motu o tangata. Se i a malama i le motu tangata. I le mea ke le man mawhati se i kau a mai le tina lea. Se i wha i loa i lumo tangata. Amen. Fa mai le o le tala le mata upo le whai upo le mga whai upo e whasu ma le fitu. Se whai tai utu whai upo e whasu ma le fitu. Amen. Ua iloa le whawhine ua le lilo o ia, o nā luatu lea o ia malinga tete. Ua whapa u mai o na luma, ua whamatala mai i a te ia, i luma le nuu uma, mea na pa i atuai i a te ia. Ia i a te ia, ma le whaamalolo ina loa o ia. Amen. Wha mai ua iloa tina, ua le lilo o ia, e ieri mafu anga na lai, o na tama whaile tina e nā tia pe awangi i whaailoa ina o ia. Ai le i mawhai o na lilo wha mai tina. Wha mai manatu tina, po langono tina. Ua iloa e ia, ua le lilo o ia. Amen. Ai sa wai kua wha mai. Ua le lilo o ia, o na alua tuailea o ia malinga tete. Ua whaapa u mai i ona luma. Ua iloa tina, wha mai ua iloa tina, ua le lilo, ua le ise me la, ele mawhai ona lafi. Ua le ise me mawhai ei ona nā tia o ia i lumo o tangata nei. Wha mai o ngā luakua ile o ia malinga tete. E ere mafu anga ngā lai o ngā kekere whawhine lea. Wha mai ua lato whaapa u o ia i luma o Yesu, po o luma o ao Yesu, ma whaamatala i luma o le nuu le mafu anga. O le mea le whewhe po trembling ai whingi. O le makua i wha, o le upunga e whapalangi e waingi iai. O le tangawangan makua i wa shake a koa, e ieri po po lenga le kongo le loko. Te esa reason nga mafua i o nga kekere tina. O le mafua anga e lenga nga kekere tina ma kua i whewhe tina e whailoa o ia i luma i ai e suma le moto tangata lea. Ono le tū la fono e sā ona pai. E sā ona iei to tono le mafu o i ono le kangaka o le tangata iai le maile o le bleeding po le puna toto e le kakau onga ko kongo society e le kakau onga kongo le community lea po ko kongo le crowd lea e le ngata fo i lea e sā onga laku pai se ofu po se vaenga o le o se tangata i to tono le se o manga lea. O le mea ngā le whewhe tina me wha mai, ua le wilo ala, ua ngai lo, ua guilty ia. O le mea ngā le ua langona i wharawhingi, ua sala. O le ua ili sala ia te iwa, e le mawhai o ngā koe punkia, e le mawhai o na te ngā tia, ua guilty ia. O le ua iloa e kangaka uma ia, ma le tangata le ngā pai iai, o ia ua sala, po ua ngā sala. Le ngaka ua laku pai le tū pāo, o le laku pāo, o la o Yesu ke viso. E sa le tu la fono. Ona o le maile a fia i o ia. Ma fu anga na rai o nga keke na tetere tina. Ma luaku ko o kuli luma. Se i whaako ese ma wha maka ase. Awe mai, ona luatu le o ia. Wo wha makala i luma le nuu. Le ma fu anga ngā lei o nga laku pai. I le tu pao lo na ofu.
Peia se kala tangata fuinga le lua ave lumo fa masinonga. Se ifa makala po le ale me ngalai o sala. Lale me wala inga e fire nga lale me wala yo na e fire na nga sala. Amen. Pe fa pe o fa inga fa pe lua. Lua mo lia o is fa masinonga. E kai fa pe nga male ata tinale. O mo lia le wa wala tu fa makala aku le mafu anga ngalai ona ia fire le mea lea. Le ia lai ona ia pai le tu Paulo ofu e sa o le me e sa ona pai ai le ngata fo le e sa ona ia i tonu o le fa la putoputonga le po le ground le e fa sa ona o le mai le na te afia. Amen. Ai ma ia le ma ai o le mena na laia ona mana o Yesu se ia fa ai loa le tangata le waluaku le mana lo ainga. E yele kai me ka mia e tātou I tula fono. E fo I me ka mia e ka koko ke mangakwai, we are guilty. Wa kako se, wa kako leanga, wa kako faale kongu. Ai mai tātou faale tonu ia, o Yesu ke riso o ia o le faaola. He is our redeemer. He redeem us. Nga ia kongi sala ina I tātou. A o luakur ki ngālea. Luaku o manatu malona fefe, langa le upu whapala, o le upu sa moa le ngā tete. Nongo winga, mo ko I shake a kore king o le fingi, whapalangi ngai ka o maisi translation, o le trembling. Wa makua I longo winga, le ngaka keke a wafu. Ai luaku fo I ko o kuli, wa ia ka o kingo a mai a whapena, na whae loa I lumo le motu tangata, ai maise Yesu, o ia ua sala. Amen. O ia ua sala. O le iai te tono se o manga le ele ka kau ona ntu wai. O le pai la le tu pao le la e o Yesu ke viso ele ka kau o ngak pai ai ese a mafua me tu la fon. Amen. Mafu angal na ngalai ona fa no ai ona na keke ai a le tinalea maluaku ko kuli vai o Yesu ke viso. Ia mafa matala I lumo le motu tu. Ale mafu anga le alenga nga manga o ai Yesu se ia fakula ile tinale. Ke lo o tatu tu. Lo wali o Yesu ke viso e malama o ia o tatu maftianga. E malama o ia tatu avenga le tatu tau aveina. O ia le tatu tongiola o ia le tatu faola. Na te tongiola ina o tātou le anga, na te whaamanga luina tātou anga sala. O le tūla whono lea a whieti nā lea, e le ka kau o ngā ngofu ka kongresisi o manga o i tangata, langa I kau o ngofu e sea, e le tau ona pai le la I o Yesu Kristo, langa I saa le kūla whongo, ona e pai I le tangata lea I aile, le mai lea o le puna toto. Amen. Ai ngā luaku arti nā lea, malona whaatuatua, o le tangata le pai ai, o ia lea na te whaamarolo inoi. Te lo e po le ale mawhikianga, po o a mea o lo whapena o na tau mia ai, ma mawhatia ai lo tātou wola nei lale tino nei. Le angar tina lea, le ngata o le tino o le mawhauwhau, ia ai wa fia fo i o ia i tutonu sisi o manga. O le nofoanga le nofo ai, a o le mea na le mana o ai Yesu. Se I whaakufa mai. O leo kei loa, ua laku le mana. O le ale mana ongo o Yesu. Se I whaaku ulai oe. Amen. O atala tangata. Ai se I whaamala malama Yesu. Le tangata lea. Amen. Laku lo Yesu. A o whamatala atu e tina lea. Le mea sa mafua ai ona ia whaia le ngā luenga lea. Le ngai o inga lea. Le action. Le action leo le pai le tūpaha o le ofo i tūpaha o le ofo Yesu. Na ku whamakana atu ai le mafua anga. Ai ke loa o le tali a tatu ali whama Yesu. Lo wafa fine. Whaaloto te le ia oe. Whai upo I whasuma le valu. Ai kai o whaman mole. Upo I whasuma le valu wha umai tatu mawako umar kako kaini. Whasuma le valu whetala atu le o ia te lo wafa fine. Ina whaalo te lia oe. Ua e ole lo whaatua tua. Ina luia oe male manuia.
Ua mua fa mai le kala Yesu. Lo wafa fini. O le tina lea ua matua. E le skenkiki. E le peura fino ia iru e sulua tausanga. Ainga e dresse e Yesu ke wiso le tina lea. Lo wafa fini. O le sootanga le tamā ma le afafine. Amen. O le sootanga le tamā ma le afafine. So si tangata ia ise whanau. Na te langona ina langona mafatia. Afa ape mailo wafafine. E te le nofo le lei. Afa ape mailo watali. O oe le tamā. O oe le tina. E te le ngofo le lei. Amen. E ke sa ili, e ke kama whai, le ngata pero le ale whainga ka, e ke kama whai a esea, se i ka koe whaafo i mai le malosi le awhine le. Amen. Le ngata e lea, wha mai le kala Yesu ke riso, lo wafa fine, e trese Yesu ke riso le tina lea, o lona afa fine. O le manatu o le tina, ua tau salaina o ia i le pai le tūpā o lona ofu. Amen. E wha mai Yesu, yes, you have right to touch. O loo iai le pule ki pai mai ai. Amen. O la ngona o le tamā i le awhawhine. Pe iai me whaasasa. E iai me whapenana ponitia ai i le vā o le tamā ma le awhawhine. E le mawhai whaingata, le angai whaingata le me ta o le alofa. O le alofa le tamā i le awhawhine. You have right to touch. O loo iai le ia te oe te pai mai ai lo ofu. La ngona na o tamai whape na uma lo atua. Lo ainga le awhiawhine. E whape na la ngona o lo atua ia te oe. Lo tamā, your father in heaven. O loo nau o ia se i e pai atu. Se i e tango o mea wha mai e whaasasa e whaatanga e le atua isea le anga o le alofa whaatama i manao se i e koe whaafoi atu oe e le manuia se i koe restore manuia ma mea ia u whapena o na ave seina i atu oe. Amen. Wha mai lo wafa fine. I nā whaaloto tele ina o ia oe. Upunga whaaloto tele ia. Whaaloto tele ina. O le ale mele kupu i sitina. O le luaku luma i tangata se i whaai loa le mele ngonga whai o le mesi sere ngonga whai ma kua i tauna le loko kinga. Ma kua i a fia ale tina. Aisea, wa ia whior kiuti, wala ngona e ia le sala, wa tau sala ina o ia, wonga komita, i longa mawhau, o iaia te ia, o ia o tangata leanga. A wha mai Yesu, whaaloto tele ia na oe. Koe restore e lea kua. Koe au mai e lea kua le fie te tonu ia te whamai. Kula ia oe, i nā whaaloto tele ia. Amen. Ave ese, o mea leke mawhakia ai, o mea uvai, o mea ia te popole ai, o mai ngā lenga e mai ai, o mea ia walu ke mawhakia ai, o le whakula i fo i oe luma i le nei motu o tangata. Au ke koe popole. Au ke koe popole i mea ngā walu. Au ke popole le kula i luma o tangata. Amen. O loo e wa whaamalolo ina oe. Wha mai ua e ola i lu whaatoatua. Amen. Ma ngai ai er ko inga whaakuko. Mana onga leo lea kua. Manga onga leo Yesu i tangata. Ia kaku whaakua kua aku ia ke ia. O angi me oro whapena tatu mana na oe. O ani me oro tatu sa ilia i lea tua. O lali me ua levan kaku polonga ai ma kaku masaisai tia ai le ngata o louta tununga o lo tino, o lo mawhau, o te tono o society ngai ke ngofu ai. Ke no manga ole kua ki whaakua kua aku ke ia. Pa i atu ia te ia, pa i o le whaatuatua. Se i au mai e koe restore e le kua le fia.
Se koe restore le kua le oli ia te oe. Se koe restore le kua le manuia ia te oe. Ma mea amen. Mea ia nga e lusi ai. E mawhai e lo atua o ngā koe restore pe a e whakokua. Fa me rola ia re tina. Mai rere upo Yesu. I nā luia oe male manuia. Amen. Aluia oe male manuia. Wa makua i whaaku lai e Yesu. Kwa i tau a Yesu mangtua o le ka o ki ngonga tina le i lumo le motu o tangata. Le mafu anga le o ngā kango le tūparo o fuma wha makala ki ai o wau wa sfuru lua tau sanga o u ave inga le wa mai ngei o le mapuna toto. Ua uma o kupe le mawhai a o lo loto le ngok mawhau ai o u tari tonu ai o le tangata leo ke malolo ai le wa o pae a kuai o wha malolo inga. Amen. O le mea mantua o le finge lea e lalo le anglin e la vei tangata le mama. Amen. A o iaila o iei ko kongo tisi o manga lea o le ku lai mana wa aia tangata he's an Anglican woman. O ia o whawhine le mama e le tatau o na tū i. A wha mai Yesu, aluia oe male manuia. Go with peace. Aluia oe male manuia. O lale mere ka mawhai Yesu se e ka o le motu tangata. This woman pot whatina lea. O iwa mama ato atoa. Fully pure, fully cover. Wa mawa pēna ona whaamama ina ato atua e leo ko iai se me ka o le anglin. Ua mama le tinalea. Wa iai ua whaapena ona whaamama ina. Go with peace. O le peace ai me le ngana e peru le shalom. Amen. Shalom. Shalom means blessing. E la iai le manuia. Ni ngai fa mai aluia oe male manuia im faing fa palangi manuia. A o manuia ia le ngato manuia le tino o le manuia le mafau manuia oi mea lo fa penana si o mi ai oi. Amen. O le upu foi la salam. E ke fa ka lo fai fa to fai. Say hi and say goodbye. Aluia oe manuia. What did it mean? What did it mean? O le ale winga fa mai Yesu fa ko fai mea sa i le sfulua kausanga nga e kau ave inga ai le mai o le puna toto. Say goodbye to it. Fa ko fai ai. Say hi to your blessing. Fa ko fai mai ma mea na e polongai. O ka ngaka fo inga sa fa penana e mafatia ai ono mea nga ave ai e kere i malolo ai. Say goodbye ai. Fa ko fai ai. Aya. Say hi. Ai fa ama ai fa ka lofa ku yo manuia. Fa ta lofa yo manuia. Manuia tino. Mea ia sa fa penana polonga ai sa mai ai. Fa manuia ai le tua. Fa manuia le mafau o mea sa mafau wa taunongo lona mafau ono o ia te tono si sio manga. Fa mai Yesu. Fa ka lofa yo manuia o le ata pena mai e lo tu. Amen. Fa feilo ai o e te tono si sio manga o tangata. Tangata ola. Mea sa fa pena ona leto na fa no fo e se ai. Say hi. I no fo anga fōle la aku ui ai o e lo tu. Amen. Vi ia le tu al nefia. Kau ia tato pokar mana fo uma. O ame uma o lo fa pena ona tato i loa o lo fa pena ona poloka ai fa manianga le tua poloka ai o tato ola lo tato manuia o le tu i tato. Sa ili le tu al fa tu. O a foi mele tatou mia e tatou ono o langa, o tatou o langa tuai, ma mea sa tatou o lai. Let's say goodbye to it.
whakowha i ai. Ai pa i le whatuatua se i saule koe restore mea ia te tatu. Amen. Sulua tau sanga, polonga tina. Uma na tupe, uma le oa, uma tamau ainga. A olona tamali anga fo i tutonu o sisi o manga. Sale a mana i eina. Amen. A olona whatuatua malona te tununga o le tupao le ofo Yesu Kiriso o le mea e le mawhai o na tanga o Yeise tangata o lo o afia i le mai puna tutu. Aina ia tali tonua o lona atua o le tama o le atua alofa. O ia o le atua alofa. Na te mawhaia o na ia wha malo lo ia te ia. Mafuanga ngalai o na Yesu lo wafa fine. My daughter. Amen. Ke roso se kai me ke alu e lo atua. Alu o oe o le atali. Alu i lo tama. Awai loa e lo tama alu mana onga. O le alofa le tama i lo atali e whape nā lo atua i atoe. Whamanu i atu le atua le nefia. Pa i atu le atua. Pa i atu le atua i le au whaasoa mo oe le nefia. Anga le atu le atua. O awhita, o awhainta, o awhoini mai o ani whawhita au tonu, a inga tonu le whanau, whatever. Ko ui le atua, pa i le atua ngā koe resto inga. Me uma o whapena na lusi. Ai ai le manuio le atua i tonu o lo a inga. Tonu o tātou te ngata. Mai lātou uma o lo sa ili le atua. I me o lo whapena o na polonga ai ma mawhatia ai. Ia vi ia le tu whaftai mo lau whaafongfonga mai. Whaftai fo i mo lau whaalongolongo mai. Anga lei oero mātou tua mātou whaalongolongo le nei whiau le nei a fiafi. E iei me whapenana whaasaina i mātou ono a fianga i o mātou tangata. A o oe le tua e te e le aise me sa sai o luma pe a mātou atu le whaatua tua ma le taritonu. O oe na o oe e mātou te mawhai ai o oe mātou te maroloa. Pai oe le atua i o mātou tangata. Ia mātou langona ina o oe o se tamā silisini o nā lofa. O oe le tamā i le whanau i le atali i ma la fini. Ia whapenana e whaia i ati mātou. Oe hoi se tasa o whaanongolongo mai le nea fiafi. Anga le atu e ma pai atu le mana. Whaaola, mana whaamalo lo. Mana restore oe le atua. I meo mai maui, mai mawina. Ono le tangata vai ma le whaatamala. Tātou mo oe le tua nea fiafi. Anga le atu, pa i atu. Whaamanuia oe le tua. I le whaasoina o a fiang pa i e so stain. Amen, amen. To God be the glory.